Inggih. Acara nyastra Bali rada mangkin jagi ngambil bantang wirase indik tata cara nyurat aksara suara. Okay. Aksara suara. Idalane pamiarsa sapunapi tata cara nyurat aksara suara ngiring mali jebos piar sayang sareng-sareng sanering jero taler sane jagi mapuruk utamanyane alit-alit para yawana sane wenang ngiring basa aksara miwah sastra Bali ngiring lanturang acara puniki indik aksara suara. Idadane pamiarsa aksara suara puniki yeneng imbangang ring basa Indonesia niki sane kebaos huruf vokal, ya, vokal. Niki tungkalikannya nih yeneng rerah ring tata cara ngewetuang punika wenten aksara wian jana huruf konsonan. Nah niki binan. Nah idadane sareng sami, nah niki wenten aksara suara miwah aksara wianjana. Suara puniki vokal, wianjana puniki konsonan. Idadane pamiarsa sampun sering uning ayang titiang. Wianjana ring sejeroning aksara Bali wangunnyane merupa wanda utawi kecap. Yeneng ring bahasa Indonesiane patah ring suku kata. Jadi nika huruf utawi aksara Bali punika nganutin sistem suku kata, nganutin wianjana nganutin kecap utawi wanda sampun merupa suara a utawi suara e ane carake. Nah niki yeneng suara nah niki yeneng suara ring sejeroning aksara Bali puniki wenten kekalih nggih. Wenten aksara suara, wenten suara sane merupa pengangge, wenten taler suara sane merupa aksara. Nah, mali jebos jagi uningan titiang. Di ketaler ada alat ring studio, mali jebos, becek-becek miar sayang, miragiang, taler sane suara merupa pengangge. Nah, wastane pengangge. Niki taler ke bawah sandangan, nggih. Awina dalam bahasa Indonesia ada sandang pangan. Nah, sandang itu adalah pengangge pakaian. Sandangan utawi pengangge suara. Nah niki sampun ketah ring aksara Baline. Nika wangun pengangge aksara sane kewewohen ring sejeroning aksara legena. Ane caraka nika ane caraka atau ane caraka mangda legena punika suara siosan. Yen dagingin garis pengangge mangda i, mangda u, mangda dados e, mangda dados o miwah dados e. Nggih kandun eling niki. Nggih pun dumun ring studio aturang titiang. Nah niki wangun-wangun penganggene sane anggen ngubah mangda wianjana punika suara tiosan ring suara a. Wenten ulu suara napi? I. Wenten suku suarane u. Wenten taleng wenten taleng sareng tedong o. Wenten pepet sane e. Nah niki. Nah, idadane pamearsa mangde becek antuk minayang sanencen patut nganggen pengangge, sanencen nganggen aksara suara ya. Jadi supaya dibedakan nanti bisa membedakan mana yang akan dipakai pengangge apa aksara suaranya. Nah, gila makin. Sane nganggen pengangge niki ana carake wianjana wau. Suara a, i, u, e, o, e sane nganggen pengangge nika kaanggen nyurat bahasa Bali sane asli Bali, sane lumrah ring Bali, mula wit saking Bali gitu. Jadi untuk menuliskan bahasa-bahasa Bali yang lumrah gitu. Itu mohon diingat gitu. Jadi kalau bahasa Balinya biasa, lumrah, baru menggunakan pengangge ini. Sana makin lanturang, elingang titiang, sana wenten ring studio, punika taler, alit-alit sana wenten ring jero, puri soang-soang. Vokal utawi suara,
ring sejroning basa Bali sane lumrah ya, dalam bahasa Bali yang lumrah niki nganggen aksara wisarga H nggih. Ucapannya ne A sakewanten aksara sane kanggen H. Punika sekali wonten ring layar idane saksami kene sesuratan tangane sekali sapuniki. Niki sane kanggen aksara H. Nah niki vokal utawi suara A niki. Yen nyurat basa Bali lumrah mangde A puniki mewah berubah ya, menjadi I, U, E, O dan seterusnya. Mawinan niki perlu pengangge. Nah niki elingan wenten ulu, suku, taleng, taleng tedong, pepet. Nah niki contoh-contoh kruna basa Bali lumrah nganggen aksara Oreastre niki elingan. Aksarane sana kanggen aksara Oreastre. Sane lumrah puniki nganggen A sekali sapuniki. Ring layar televisi drone sampun wenten kruna abe ane nike sane daging aksara sane barak punike A, abe, angin, api, arit, miwah sane liana. Nah nike sane nganggen A niki lumrah pisan kruna ring Bali. Jadi kata-kata yang lumrah, sekali lagi kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Menggunakan aksara Oreastre atau aksara Hana Caraka. Niki elingang. Sane I, nah niki tinggal mengisi pengangge aja di atasnya. Jadi ampunang, jangan sulit-sulit berpikir gitu. Jadi aksara Bali yang lumrah itu pakai saja yang ini, gitu. Ya, ibi, ilang, inguh, ilid. Nah, ini kan biasa mereka. Ibi kemarin, ilang patah ring bahasa Indonesia. Inguh bahasa Indonesia aja lebih. Bingung. Ilid, sembunyi. Nah, niki. Nah, wenten A sareng I kemantan dumun, makin rerehin idane sane wenten ring jero puri suang-suang, indayang rereh malih kruna basa Bali sane lumrah nganggen aksara mepengangge I. Tawi A dan sane nenten pengangge taler dados sane A. Pratiwi indayang rereh kruna sekadi contoh ring ajeng. Nggih. Wenten A utawi I. Nggih, kekalih nggih. Tunas titiang kekalih A miwah I. Nggih, kekalih. Kruna manten A I. Sane A. Nah niki pamirsa sami sinambi rage melajah murat. Nah, niki sane A, sane I mungkin. Nah niki sampun wonten kalih kruna. Puniki sane ngangge A, anggur. Puniki ngranjing wewangsan kruna aran kata benda. Wonten injin. Erlangga makin indayang saking rike presida makarya lengkara. Saking kruna anggur, buat kalimat dengan kata anggur. Numbas anggur. Nah, titiang numbas anggur ring pasar Bandung. Nah, niki. Injen, kuning injen. Tapi kiki bahasane warna selam nggih. Nika yen ning alit-aliten enten uning injen nika bahas ane warnane selam. Angin nafi biasa niki. Sanganan nggih, angin jaje. Nah nika pamirsa A sareng I. Makin lanturang untuk aksara U. Wonten ubuh. Nah, uli. Uli nika jaje uli. Wonten juga uli kata depan, dari, uban, obat, umah. Nah niki sami bahasa Bali lumrah. Niki sane O. Sane E nggih. E. Wonten enggal, enter nika bukan enter bahasa Inggris ya.
enter niki atur. Nah, wenten ebat. Nah, wenten ngebat niki ngai sate, ngai lawar, tapi jalure wenten enceh. Bahasa Indonesianya tapi enceh? Cair ya, bukan niki enceh, bukan enceh ya. Kalau enceh kencing dia. Nah, niki tandane nganggen taleng. Nah, niki u sareng e. Sane mangkin sane wenten ring jero puri suang-suang. Lereh kruna-kruna sane medaging u utawi e. Erlangga durus. Nah, niki wenten kali kruna uyah garam bahasa Indonesianya encol cepat. Pamirsa sami lanturang titiang niki wenten malih sane nganggen o, olah, obah, oles, oneng, wenten engsap sane nganggen pepet. Inggih pamirsa, lanturang malih indek aksara suara puniki. Tio sering sane mepengangge wau, nggih. Sane mepengangge medaging pengangge sina. Yening aksara suara metiosan aksarane sampun merupa suara. Jadi aksara itu sudah memiliki vokal tersendiri. Jadi beda bentuknya berarti beda juga suaranya. Nggih. Nah niki wenten ane a madan aksara akare punika wenten niki ring layar televisi dulu ini. I punika ikare wastane, u ukare, ekare, o taler o kare. Nah niki aksara swara lita sami. Nah niki kanggen aksara swara punika kanggen rikala nyurat basa Kawi miwah basa Sanskerta punika wenten sing sejeroning pasang pageh. Wenten anggen nyurat bahasa Indonesia, bahasa asing, taler bahasa daerah lianan punika anggen taler kruna-kruna serapan ring taler ring kesan modern. Nah niki contohnya kruna-kruna saking bahasa Kawi pasang pageh. Anggen a aksara indra usadi eke ong. Nah niki sane nganggen bahasa Kawi, sane nganggen bahasa Indonesia utawi bahasa asing puniki wenten adaptasi, anarkis, ane puniki ngan ane ke Indonesia, industri, universitas, ustad, niki saking bahasa Arab, ya, ustad, ekonomi, era, ini Bali era baru, niki ngan sane o puniki organisasi, origami saking bahasa Jepang puniki, nah niki origami, wenten TPRI, ring sedoning ringkesan, ASN, UNUD, Ekbang, ekonomi pembangunan. Nah niki sami nganggen kruna-kruna sekadi sapunika. Nah, dia sering punika ring bahasa Bali nenten medue rangkepan atau suara rangkep, tidak mempunyai diftong. Nah mawinan suara e utawi ae punika kesurat nganggen air sania. Wangune patah sekadi jejere. Jadi niki dua huruf yang bentuknya sama. Yang satu ja, yang satu ai. Awina wenten airport, wenten Airlangga. Nah, ring sajeroning wian jane wau rares nganggen niki taleng repe genten. Niki contone upamine pegadaian atau nilai. Niki saking bahasa Indonesia nilai. Nah niki angin ngentosin ring wian jangan. Inggih pamirsa, rawuh iki titiang ngiringan dedane rainane mangkin. Dumugi bersidayang kelanturang ring rainane sane jagi rawuh. Menawi wenten kirang langkung atur titiang nunas ganggrena sinampura. Ngiring puputang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.